Nyuma ya kiumia kithiru munini wa ngavana kaunti-ini ya Meru gukinya mbere ya kamiti ya watho na kioto na gutaririria mantu ja marito jaria ethiritwe agikurukira rungu rwa ngavana Kawira Mwangaza, na ndi kamiti ije ni andikirite ngavana Kawira baruga bakimuromba gwikinyia mbere ya kamiti iu njuma ije kenda omba kweja na rugono rwawe bangi baria beregiritwe gwikinyia mbere ya mbunge ije gucokia biuria ni amwe na county secretary niwe Kiambi Atheru Nchamba Mbithe, Minister wa Kigina Monica Kathono na abisa bathirikari baria bonthe bagweterwe kirirwaria rwantu ithinkia. Boniface Mwongera na gutwambiriria cio. Na mbere gavana Kawira Mwangaza kinyirwa ntuku enjuma kiumia kituri munene ritu wende ne kaunti ya Meru bwana Nchamba Mbithe, sisio Kigina Monica Kathono, sisio Public Service Dickson Munene ne nyamurungamiri ngalisha kaunti Cyprian Konja bakethira baikinyithia mbere ya kamiti ya watho JLAC ntuku ya Alamisi kiumia giki. Kirikaro mwanya bire bangiri kwethira beithika o ithari murimwe bakethira bakieresera kamiti nikibatumira obisi chobutho gukumunyarira munini wa gavana Mutumanto Ithingia uria ntuku enjuma kiumia kithiru aumburire mantu njogu jarethiritwe akurukirite njarene ciao. Thank you, Madam Chair and the honorable members. Ntuku enjuma kinyira gavana Kawira Mwangaza akethira ikarira giti na kweresera kiama inabataniria munini owe ni bibi atumire ambiria kumunyarira kiria nakyo gavana Kawira Mwangaza akethirwa akiuga ikethirwa gitumira kujuriria okoje bwa musonda ja kumweberia jura jwiri ikone musonda juju naju jokethirwa jwiri ikiro mbere ya gaure bunge je kaunti ya Meru either ntuku enjuma ine kana ntuku enjuma tano kulingana na athuraniri baju baria baturombete tukabaugiria bari okoje buroburo kagitene gaka ibo bwingi ni jabo kaunukara na gavana Kawira Mwangaza atethirwa akiona kanya gakumatukira wona musonda jwari kiro kana na gichongo table maoni jamugija kethira jejo kwa alafu MCs bashokera kulinga kura ara ukethira kwimenyekana gavana Kawira Mwangaza gakethira etoria kana gakethira etobora na kulingana na thuraniri ba nteto iji bariuga itibatere kwethira ciithiria bime binge biere na kwa unande tuthande MCs babunge kaunti ya Meru para ni 69 kana 39 46 kana 46 batere kwethira beringa kura na gutigira Mwangaza na kwethira akiuna kathita na ukurwa kirigaro ja bunge Senate. Nkiripotera Ntoshero TV kumajikara bya bunge kingina ngine kinene kimushusho Nairobi mbita Boniface Mwongera.